ai tutuonoro na etutuorok Aboliasio nesida ejamu nebe ebuni ai talaun iponesholu Aboliak Richard Ochom, Lord Airai Emea, Kokumi Municipality, Nesida Ire Kintido Chobe, Amamus na etutuorok, aja utkera apapulai ni bechokina, ainaki iborolu ibu iswamasi kotoma anejasi Aboliak. Alina ija nasiwe, okere noi, alina ija awon jok, olota ipeni porotoi. Ekono wadi pene li porotoi, enyame bogo ya kai mataki. Odumuni ye porotoi le jokuna. Ipo ne rima me oke music e wota na lo sojo. Nara into any kere lo say wo ke Ekoto. Mamere polongona iwo is a talent ana iwo ereje pene le porotoi enyame bogo ya onyo masa matunda o masa kire o masinyo eteno kene iwo. Ara ina Abolia akota ka lipiuri akakele wejani. Esa potina tidwe ogera isiru amut ogera isiru facilities iboro kerero ekot etutuorok nesi otoma napetani gitigita itoroni tai kanu iponesholu aroko luda itolomete Aboliak abala ochomebe etutuorok kesi busakinit aja urkera papulaingun tetere isipedor kesda ai taking ngaren otoma aswamu kech ngaren nare ko dikoro sanji bonebe ya hando ngata sidwa jok Bosco and people sitting in so many they bringing those people. Because the money in the content, it are not equipped. Apollo equipped. So Marco is well designed. I think you are smart. That's what first of all I'm giving you to critique. Whenever I did an arrange I can't so much so many. I'm a modernized man. Gabriel Esiku Kanuka TV is Kokumi Municipality.